phong như là jong pen phong tang peni shalas yang nga pen phong patlun balban ha kajing itanat kawat ti parlok hai re hai wow. Halo perlo perjot pedang sebab yang pi broadcast kini ke YouTube channel tem tasi kadi ka last dia jongi mo ngin mi no na ne na po arun shal ban lipai no Cawang se shalong te ngin peni ka jingyan ti jongi shalong ka tu kan ne te subas pe pen kod kani ka video ka jongi bat sia dangi support dangi kersan sio dai nem dai mi ti parlok sambhabannya pe pen kod ya ka jing itanat jong ka mai mariang hangnya po Arunachal Pradesh ti mentangi dan hatawang mangin sami no hi combination te perlok kani kan ka kerteng jong ka tu bang sa mangimok kerteng jong ka jakasa kalong ka ni ka jakas ka hotel ru ka kamdaram ma ka biang dor bah ka rukom surf yaki clients yaki gas bas bah ma nim dai mi samis awak hatawang ngani tu yang bang sama ni tu kalong ka jakasa ka balong peaceful bah but kador ka biang but ki staff ki best mah kisah bah mah kile bah kimpin beli mah perlu kata ngidam sedap sih kebel ane jakasa dia ka dam poi tu nama dia kalau kamdaram hiru ka jakasa ne dia ka slash teom tani lasa dia ka jam ha ka dot subha ba sewan sa ne sewan visit ka kateng jam hotel na sebuah buat description bangta ki dan kejingkiran nai try mah ये सब बताइए क्लियर इसको जो मतलब यहाँ में हम लोग का लोकल लैंग्वेज में खादा कहते हैं यहाँ में तो इसको मतलब कोई भी सेफ जर्नी के लिए गेस्ट को शादी हो उसके लिए मतलब पहना जाता है मतलब इतना दूर से हमें घूमने आए हैं रास्तों में कोई तकलीफ ना हो तो कुछ होटल का इस तरफ से गलती हो गया तो माफ़ कर देना हम लोग को nothing very good very good thank you so much thank you so much this is the reason why we extended the stay here it's so nice very pleasant we feel like our home no disturbance very peaceful less crowded हाँ इतना वो नहीं है हमने थोड़ा साइलेंट चला है तो इंस्टाग्राम पेज है इसका मतलब इंस्टाग्राम तो नहीं है फेसबुक पेज है फेसबुक पेज तो हम डिस्क्रिप्शन में रखेगा ये आपका फेसबुक पेज ये होटल का तो जब कोई आएगा तो रिकमेंड कर सकते हैं थोड़ा सा मतलब हम लोग का अपना एक वेबसाइट पेज भी है गूगल में तो कुछ अच्छा लगा तो थोड़ा सा रिव्यू तो आपका रिव्यू से मतलब हम लोग का गेस्ट और आता है क्योंकि अभी तो एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत देता हूँ तो लोगों को इतना नहीं पता ये न्यू है क्या होटल ये होटल अभी 5 इयर्स हो चुका है 5 इयर्स हो चुका है अभी तो बहुत पुराना हो गया है अभी तो कंस्ट्रक्शन और चल रहा है यस यस अभी तो हम लोग का रूम जो बहुत लेस है 7 रूम है अभी तो और ऊपर बन रहा है 6 रूम हो जाएगा टोटल 13 हो जाएगा फिर मतलब ज़्यादा ग्रुप होने से फिर नहीं सकते ऐसे हो जाता है ठीक है thank you तो माफ te perlu katu ngiladap buat ngilayo kan ni kembang ni apa dar jeling dai te kalau ke basu tanah ma bat ngisa dar jeling ru ngisokum kaying ladi nomor baki triba ni haniru ngisa ngimko bangin mi sio nomor baki ngilasokum kaying ladi ma te subu benur bah tem lei kendo biang bat te perlu katu ngilami na jakasama mentang ngiladon nanti ngilek phai no sayeng Chalari khasi ba ye jongi ibi jonga I ambil la de idilla jam la jam kaniwa jong ibi de la de so pang pat dai basa iling ko alaw syo kaniwa we shani timu mjudan police station dan mere kini ki tadi bordar se Assam Rifle Indian Army sin ban ade kaput rabun mampai bai kadai pat he pikiyeng ro shani moy tanat deh yang berat tangan teh hamin tawang ki he beli latat sar nah her kendong pe tu perlong ये क्या है आंटी गेहूं राइस है क्या तो हाँ
वीट वीट अच्छा ये इजी है ना व्हील से इजी नहीं नाइस यू विल ईट दिस ये वी कैन ईट पूजा के लिए अच्छा क्या है ये पूजा के लिए अच्छा बताइए आता बाय Iya, pariah kini ki para jungi. Tikide ki ken jakau ngala Kalimantan. Kim day ukau bet kide ki ken jakau long krai kom nur tinggal kali banle ayu ma hang ne tiki ong banle puja. Ki ong ban syat ata banle puja. Pe hang ni ru ki don bi. Pe hang ni lu shibun ha. Dakas nong pe rukam le pe pice. Ngala orang MP kisah pen separate ya utu balong long kau bad kedai mah not kedai sorry ustad te perlok kani kalti banle siapa kani ka jong waterfalls ka ba ak film koila ma te perlok tang la poi kani ka jong waterfalls kawa yes Kaka penthong yala jong penthong hang tang permission les yang penthong mo patlun balban ha ngaru phong barban apa tu dalam poi sibit sila pas soalnya bakriat soalnya num laring mensiam ngasale kumnia ngasale dia habis kejat mentah kan ketika first tourist place bangi habis kejat kan dia mendan kan kejat coba no kan ni ngalah oh please ya please ini jingking deng ini bibi ma phi men ta ti dang hiat dang su bang si beda ki bi song up ngan pensa senia bei bang ha perlok keren he ba ching he satu dia dang wan di om let me introduce you to Tanhai waterfall perlok ani fai ching ni bang kani kan kata ka waterfall semua ba shoot ya ka film koila balawan balaak da Shah Rukh Khan ban Madhuri balas shoot ya ka music video hani ma right ya baik kawa paging score kawa itanan ba hey busy welcome to Narunang waterfall dia kan ni ka waterfall la ju khadru ka jang waterfall but kuma batai bi meni ka famous spot naman ta ka Jingwai Tanhai jump of film koina Shah Rukh Khan baik bahaya ada kepuas aku ambil lagi enak dah kelar tempat ni lah kuat reaktor warna lagi elo dia yapang wow best name oh ni siapa yang ketua sakit ayah lagi shisha kena di baknya pernah dah komen ikanannya pernah tapi kena coba banyak komen apa comment section ikan ni ka waterfall kadan ko bashi spami ka kadan hakani ka silong jang on the way to Tawang ikalong perikenan di Saniro kadan ka wow ngandik ko ngandik ka krianet ka kakuluit mo
perlok pangkat tu ingin minum nane napo jang waterfalls mapa kantia kajungi kadang jengai bah nak kajakasa jungi ru kadang na pasta mangim ne na tawang bangimiru keempat dan hiras tang sipawaru temtang idang hapial tidang jengai bah nyap keras ya kasih lapas iru te jal ngene ya no ngin pini ptk hal timo de perlok mentah ila masmi natuna jam ila ya kembang salah kilometer te ila hane al balong snom in bam Joshua ne da dep natu in sa continue yang kajar ni jengi bang likhai si yang te ta ngidang produk seni te bam minum lok na nomor 1 kim penyak le hane ne kim penyak siapa tong kasih lapas mo kim lok ron penyak ko ta tentang saya order nak thali west thali isi bang match pe nak push lo di sebab do tim devi ya angnya no Ini kan gak screen ha, lanjut tepet screen. belai Main screen berkiali kiasau tinggal. Tu lah yo, baby. thali penye chutney jauh ne chutney dai new to the lab hot hot Oh yo dah. tu popor berkat jah Peti je screen kita kelung wow. Hati shot. Screen hati yang ala yo shadol bagi kita kelung je screen. Ini jumlah. Berlok shani tu jing shong shit. Shani tu shong shit haki ayat ne kishat ne jing best. Peti. Yes, go to well, I see a shot with wow. Yo, YouTube. yo nasi Let's shift nabi. di cloud Tadi kan thay la shift ha. Kishin rang ki hab ye ben na. ram Fashion ni kan batai. Batai ni kan thay bangim YouTube. dan pas ju siap tanpa ta dah ke belum tak ke baik ta Pinta na. dengan serta nak apa Islam staff saya apa saya buat Ngan sa penpang. empang lah Best ngan ngam judan. tapi kerut ya No, I never do. salok konseri Nga original. dayangin bamsha Jangan shop. beli yuk Babang kabam. no. Hadin cerita yo bangi dan hang ni hapo Arunachal first time kabam best time Demetan di Kubel MBA kata Hon, lihat paham tas ngitel. Tauhon bah. Nah, tahu jaka wedge Alright. long churu lokal lote wedge Bukan dia. bang pelat Alright. yin sapet I ha ni bang Alright. syat hadian pak deh bah Perlu kaptu ngilaya dep ban bam ya kajan ngilada ban bam jan ania ngi bam jat hali kalong kum kajai yang tik tak Henry na shoi shoi ki jaka hania ha runsal pindau wan bam pinyo betang ki fried rice pinum yo ada kum ka jai ma tang hani pinyo kani kedukan ba pinyo ka jai balong kum ka jai mo ka jat hali sobat da pi wan runsal da pi lekani kanti ban nis tawang jam syawal punya buat jam dia sobat visit ikan ni kedukan ini ambil apa ni Dharma homestay and restaurant dia nombor phone jong kan ni dukan dengan sebuah description dia pila ban kontak pila ban kadang rumah homestay bat ka jakabang ka bang bat ka bar tat mo awal lasi lu bapang han ni katia semua tasty lasi dia peni fish serondeng Kay long simple bah. Kabang pat kabang. Awat. Dia mah. Bisa long ni nang bakin kin mau bah mah. Itu ka. Kan ni benih siapa tawang. Pi ni sebut. Awat. Sethi ka Jong Falls ka lenti tawang Jong Falls tu bang ni wan ni mne. Kan ni ban lipai. Yes. Kan ni kan. Pi tu perlok. Yes. Ya ikan paralog. Di perlok mentah ngi layai no nak kuwi kerut mo
Tening kong kan ngiwan na sajan silapa semtang ngilayat na nena tonal thamai ba poi kloi becha po Tezpur daya natai kala tamno kumba pra ne khandai kilometer daya na nepat kala duna ya ka pra khandai kilometer kala khamsi fe mo kala poi kloi nani kam zigzag than phinya na thina po silapas na thina jarong ka zigzag ba dai ne ambibi Day, but nam la ring mensim kung balong na tugas ni. Di hang ni pa. ya natai Di kaya tunnel. Rung krem net tunnel Aju rung krem not is. first time ngaruh first Day, time hoy jumpa na ba dan tunnel day. hoy Hablau ya kemat duwi. hablau Hablau ya kemat mu ira. si beriat ya Ayo yung ta. oh Dom bay kliak. ibang day Ngan ai dah kalai. oh ai dah kahet ke oh Ayah, tunnel mo. oh Best pa di dapol telang em. lalong kumbarung katu atal tunnel jong ka ladak Hoy, oh my god. oh ka jerong adai Yo ira nga kay Kairu. paper Safe journey mo pa. oh safe journey bi paper lang ani ka jinghe ka tunnel he ba I had bi I had been oh one way every day. oh Mai dia kadang Oh, sudah kadang- senam sim senam. dah sepuluh ya Kalau hado plus pa tam kror plus pa atau plus kum tahi. Apa kena pa kror ba. To are at 13 feet khalai hajar in the silence of a great mountain. ya sini pe artificial turf oh dah si artificial turf ibang day bro sila tunnel ni do this ये perlok kane ka tunnel ka baar mo to bamne ka di bankong ni ka baar te ka kham dan laj dai ka bankong tim dan laj ra Tu nak tahu welcome to Silapas Road Dia minta ka kilometer jangan ka day 821.5 Tinggal pet kat rumah. 1, 2, 3, let's go, babe. kham singan hani dei kham elan Kam jerong na tarai. mar san laj ni tunnel la pai bi mulai Woi mekalia na. mar san laj ni tunnel la pai ka bras jajing imas pai Galinti te kam dalong zigzag than. alright Thank you. thank you Visit for again. visit again Di kanila de ka last yung tawang Shadin kala de ka West Kamang District. Let's go. Kata jeng rice tenak tenak. Oh pinang de. old school Old school 20 years back. maksud tanat buat old school man Oh, itu kipol ada pihak kenal gini kipol bah kon buat ya shimmy lyrics.
Baby. Te perlok mentah pece ania apa deng jing dum lo ma kum hasora thai hi pece la dum lo ngi ya setar baik to ngin ya poisa ma perlok sakit bok lang ngin poisa siang pece dum lo ba arkan ni jingrai mi shwa melody Meshwa a melody. Tak kira apa Meshwa. Subang mah. Kira apa? Bilang skill bahasa teh. Dan sabsya Meshwa teh. A melody. Kata kajing rai namta. Agut Kishijur. Kishijur. Meshwa and melody. Saya share di Meshwa by melody. Haka contact trong prima perlak. Kata di jingrai jong Sweetie Pala MB. Oh. I mean Baak Sweetie Pala but Mervin. Itu teh Meshwa ki promo. Oh. Kami yang mentah best ya. Kurkuri. Ada. Ada kurkuri, kawan. Bang. Kenal tulisan tangan kue hangning yasa asin lais ni. Usnam biu satu. Hi hajar nes pasau. Sepaat pos namin siya. Te perlok mentang lah. Pai hanya po. New Kaspi mah ne. Hanya ajar orang seperti dia pada asap. Te mentang dan po daba mah ni pa ja. Tapi ni nak tangan palat. Te sa Bukan syuk mobil ada nyawa. saat kentang ni pai asam. Te ngin bam ja so ane ngin reswai tu ngin sayat bet. Minta kasih. Selong. Minta kasih lu ada kejaya. Dah kejadian baik Baik kawan. ni. Right. 7 Julai Kilong Jebang bodoh mah. Biasa. Thì cái lapoi cái cha thì nghiêm lạ bằng em Finally hadin cerita yau ni. Surprise. kados niang thì hamar bay poi cái cha thì mla siu ban up thì mình tay ngin bam Joshua là tương is kendop yang fi bro khai map perlak kedua thì tụi mình làm được dua ini apa ini mau perlak Ibi idang apsya sau, mentan dang keling aku asan em, mentan la ibang syak dut jang. Bang em ni ka bang. tiếp tom ani so hơn so bom yo do dak snap Ta bang ni nak ti jang am bang ha. Ka sa ai feedback bang ni. leer Le leer bah mana terjemah bang wow. masuk pun hasan yodok senyang Senyang. jerut ikan Favorite jang, no? jong nga so kumbak yo bam do da kis nam Kedai pak ni. tingin bam pendek satu ni penduk yang mah perlok ti perlok sa kumba riu pun riu kilometer pengen pai sport spur ti pai lawan no so slap dia ti nyahab ya no ski ma nomor pa
ka surak dan kibabaha dan basniu dan kimbapat siang rong hire dang tap tang dak kendau tingi hat guys ski anu slap hi bang slap la yo ya he te ka spin bas slap am Tang ba better to be safe oh than never. Bapak itu mo, oh hair kaya tash kenta.